Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ondel-Ondel Balon Meletus nih teman-teman. Yuk kita cari mainan, let's go. Wah, apa ini teman-teman? Widih, ada pesawat AirAsia nih. Wah, apa ini di sebelah sini teman-teman? Wah, banyak mainan dan ada ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Mantul-mantul. Widih, pesawat kita mendarat di sini nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan dulu nih pesawatnya teman-teman. Widih, ada mainan apa ini teman-teman? Wah, ada helikopter warna hijau teman-teman. Mantul. Ayo kita kumpulkan. Widih, ada mainan apa lagi nih teman-teman? Ada mobil supercar warna merah nih teman-teman. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Wah, ada bus kecil warna merah si Gani teman-teman. Hei Gani, dia bus kecil ramah. Wah, ada temannya juga nih si Lani teman-teman. Bus kecil warna kuning. Kita kumpulkan yuk. Widih, ada kuda warna coklat juga nih. Mantul. Wah, ada singa si raja hutan teman-teman. Mantul. Wih, ada kuda juga nih warna putih. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Wah, ada sapi perah nih teman-teman, warna putih bercak hitam. Kita kumpulkan yuk. Wah, ada macan tutul juga nih. Mantul. Kita kumpulkan. Ada mainan apa lagi nih teman-teman? Wah, ada Pop-it Rainbow berbentuk lingkaran nih. Dan Pop-it Rainbow berbentuk kumbang. Kita kumpulkan yuk. Wah, ada T-Rex. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat capit buaya hijau juga nih teman-teman. Kita tekan ya giginya. Waduh, aku digigit sama capit buaya hijau. Kita kumpulkan yuk. Wah, ini ada mobil apa ya teman-teman? Kayaknya ada yang kurang nih teman-teman. Nanti kita cari ya teman-teman. Kita lanjut pecahin balon warna-warninya nih teman-teman. Mantul. Aku mau lanjut pecahin balon warna apa nih teman-teman? Aku mau pecahin balon warna merah. Red color, where are you? Balon merah di mana? Di mana ya teman-teman balon merahnya nih teman-teman? Aku mau pecahin. Di sini. Apa kabar meletus balon merah? Wih, mana ya hadiahnya teman-teman? Wah, ini dia nih hadiahnya. Apa ya ini ya teman-teman? Wah, ada permen viral berbentuk bola dunia teman-teman, warna biru. Kita kumpulkan yuk. Wah, kepala ondel-ondelnya kita pasang ya teman-teman. Kita pasang di sebelah sini. Empok ondel-ondel muka putih pakai baju warna pink. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok. Nyok kita ngarak ondel-ondel. Kita lanjut lagi yuk teman-teman. Aku mau pecahin balon hijau. Green color, where are you? Warna hijau di mana? Di sini. Apa kabar? Wah, mana ya hadiahnya nih teman-teman? Waduh, ondel-ondelnya sampai jatuh nih. Wah, ini dia hadiahnya nih teman-teman. Wah, ini kayaknya penggilas aspal untuk mobil yang tadi nih teman-teman. Wah, yuk kita pasang yuk teman-teman. Kita pasang di sebelah sini ya teman-teman. Kita coba pasang nih teman-teman. Wah, kebalik teman-teman aku pasangnya nih. Kita copot lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, mobil penggilas aspal nih ternyata teman-teman. Wah, mantul. Ayo kita kumpulkan nih teman-teman. Mobil penggilas aspal. Yuk kita lanjut lagi yuk teman-teman. Kita pasangkan kepala ondel-ondelnya nih. Ini kepala ondel-ondel Bapak Polisi nih teman-teman. Ondel-ondel Betawi, pelopor keselamatan berlalu lintas. Hormat, gerak. Wow, mantul. Yuk kita lanjut lagi yuk. Aku mau pecahin balon warna teman-teman. Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Wah, apa ya hadiahnya nih teman-teman?
Wah, ada lagi nih teman-teman. Wah, ini mobil bulldozer nih teman-teman. Ini pasangan untuk mobil bulldozer. Ayo kita pasang teman-teman. Kita pasang di sebelah sini ya teman-teman. Wah, tuh kan mobilnya udah bagus lagi. Kita kumpulkan yuk teman-teman. Kita pasang nih kepala ondel-ondelnya nih teman-teman. Ini abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna ungu nih teman-teman. Kita pasang di sebelah sini ya kepalanya biar bagus lagi teman-teman. Wah, mantul-mantul. Kita lanjut lagi yuk. Orange color, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon orange. Wah, apa ini ya teman-teman? Hadiahnya. Wah, ternyata kita dapat ikan warna-warni nih teman-teman. Yuk kita kumpulkan yuk teman-teman. Kita pasang kepala ondel-ondelnya nih teman-teman. Kita bantu pasang ya. Ini empu ondel-ondel muka putih pakai baju warna oranye. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Tinggal satu lagi nih teman-teman. Balon warna kuning, yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Wah, apa ini ya hadiahnya teman-teman? Wah, kita dapat uang Rp5.000 nih teman-teman. Asik-asik. Kita kumpulkan yuk teman-teman uangnya. Oke, kita lanjut lagi yuk teman-teman. Kita pasang kepala ondel-ondelnya nih. Ini ondel-ondel Bapak Dokter nih teman-teman. Wah, mantul-mantul. Kepala ondel-ondel sudah dipasang semua nih teman-teman. Wah, mantul-mantul. Nyok, kita nonton ondel-ondel nyok. Nyok, kita ngarak ondel-ondel. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah. Terima kasih. Tut 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 tut. Nana nana nana.